Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang nili thare jit kramsa non birta thepi langpon exina Karbi National Youth Council tumpen EM Omor Singh tisu lapen tensing rong pitum amepi ke kaya aputhak pen Karbi National Youth Council bidi serpon motron phan dipure kom sakia tumpen gonta po farman karju patra toka sai kedeng pon Hurarar tum jal jiban miskin alang ki juno hokabe jok rat tumpen kisungna DDS tuwar pi akung long theng pi aru bhari ke klo jok indu jerang abang phupang areng hu kisonang non puthot birtang ton pen lang poneng sinang kedam tang chi ni phai pli Karbi National Youth Council abidi serpon motron aphan asora soralam karjuji popen ki dipu police station salong hangdet si gontha pho farman ke pangni pont Karbi National Youth Council bidi serpon motron pen ke pachini pana tengki Karbi anglong long towar krong phialong ke chuke pangli ma puthak pen kedam tang pai ni phai thongkep ani EM Omor Singh tisu lapen Land and Revenue Secretary Tenzing rong pitum amepi Karbi long tamas council aton rialong ke kai pon aputhak pen si EM Omor Singh tisu abang dipu police station salong an ke complain ki pipen ajoksi dipu police station sa usi pen sami asona soralam langkar juchi aphan sinang hangdet pen konta pho farman pangni toy busi Karbi Anglong National Youth Council bidi serpon motron pen pachini pon nilephan dipu sadarthan hamade dipu police station pen usi ke hai banang hang iglo nang hang athe bang ke ladak kachini do nate lotang te ladak Omor Singh tiso ke hai nilephan nilegens complain ang pidet nilegens complain ang pidet pusi nilephan ang pachini do complain ang pidet he hala daklong bang ke alam ni klang bang ke nilipar ni si malom hala kiduk det kelak da rara farman ka chasong pi convention long nai pu ka chasong pi forlen ong so puthak si ka chasong pi join si niliphan ladak long questioning aphan ang hang pon dolo ladak long bang ke niliphan gonta phobak dokai lo questioning nang karju usi ke hai pen lasi ladak long theklong dak lo je Omor Singh tiso ke hai ke ladak long ke chok chip pik pusi puram na ko pothema alang li kalili kalang lang akoyang kar vak pen sei niliphan ladak long pini questioning amana pahang pon dolo apen ladak pane isi democratic country pane isi ka pheri mi son dolo athe voice of dissent aphan ke alang li tum ka suppress si phan se ka bor ilo non Karbi long la answer ahomoisa khe no lo je komani abang pu Karbi Anglong Autonomous Council ke thegi ding atum kaning jelo butang te police amendment ke ther ke hap jail ke beng lapuson se doi ko lo non niliphan tha me lapuson se claim lo alang li tum labang nili la so corruption aputhak par res long le de ji aphan alang li tum niliphan non police amendment si nang therang ke hap lapuson nang padu iklo kalili galang lang false case nang pg aphan alang li tum ka bor i pon dolo lasi Karbi Anglong ara phan ka bachini ang tung bang ke lahai Karbi Anglong Autonomous Council pen chenglok kapre ka tum lapuson kalili galang lang case ni kitapar ke nil ke ka pheri ji kali lapena phi ke cheru ji kali ke bangjilang ni sadami isi chibi bom ji lapen la so kotha ke ni le me chesong pon bom ko niliphan nonamat ke ave nang ke theng nang ke chok ko bang ke ave sadami la so questioning nang karju bangi pini det poli pinap sadami alang litum nang hang ponji la puson sidu nilitum han akoi nang pi bang ke hala daklong bang ke legally le claim kalidet lawfully le claim kalidet pusin nilitum han complain akoi ang karbok pondu sadami Karbi Anglong ara theklong phrong loge nilitum lawfully se claim kalima kalang ma nilitum me as a concerned citizen ke fundamental rights itum freedom of speech and expression lapen freedom of assembly hudak exercise so hudak dolo ke chok chi democratic country long itum ki putunji ija kong do mati ilitum North Korea le ke do gali mati mate banana republic le lapule ke do gali mati tasi once atami alang litum bang ke labang so ase bang ke chok chi ase bang ki dipji bon se non mat ke kabor ipon Karbi Anglong Autonomous Council long ke doge thike ding itum jong si ke claim ke dam chok che pu jong dulote lebang so bang phu bang ke Karbi Anglong Autonomous Council long ke doge the ding itum pen se ke ther ki happen ki pa do joy titi pusi asai ke claim bon se khai long ria farman bang ke ni liphan jale lang tha pu fil sami ni ligi phere re busi Karbi Anglong National Youth Council bidisar pon motiron pen ningje pon chesong mangala ke ingtonte athema nilitum ke legally lawfully si claim lo parni si ha jong ta nilitum ke agitation claim no sadame democratic manner rong hodak long kona ni property kapana hok puave komane phan lapu intimating ave threatening lapuson ave nane akapre lapuson police personnel atum han obstruction puave lason khaksi nilitum ke mane phan threatening ki pi putave ni tume lawfully fundamental rights ko pi mangi pi la shooting si ni tume claim lo lapen democratic country long jong se voice raise long le deji blan lage democratic po meaning ma sabe der lo
lai pudam lo alang itum ke dictatorship pusi claim rong pu nang nak nona la so ting lo tang te Lakhain ko ratrok Durbagri MSc Consensi Parlopon Kohora along PhD Department pen JJM scheme made Jol Jivan Mission scheme pen Radatum Pant si filter tanki semi kimrang ponlo bon samela bangso filter tanki pen Radatum Pan pinarianta lang enjoy enta pipon tek thelang mate Radatum la bangso filter tanki pen lang enjoy enta langjun ponlong lang pusi pachini pon me Radatum pen thurpak pen si lang enjoy samela bangso filter tanki pen Kijun long sia phan busi rar tum hethang jung akhia da pen labang so ke hendo filter tingki same ti slam pon lo la pon so tikle lang la punat pp line ke hendo an same rat thur pak pa chi ti slam pon lo department pen ka slam pon asai ki oi tactic labang so pp a pipes tame longli athak si ki bat pon ko ka jok si ke hendo pon lap ki ong dunga pp ba de lang pon alang pong stame pp longli along ki pp de por atong lang sami mesen me kijun abar sai long le daluma puta rong ara tum pen phan ke thingnu ningje pon kohra pen mirsing tobi Karbi Longri Abirta जो पाइप है नो रात का बनाए के पिनी रात होई पेन दोन दोनी पेन सी माने पाइप लांग पीएचई डिपार्टमेंट पे सिता बनाए सिता माने लाम नि देलो mane thirklong le dalo ठीक कम है देलो साको रंग पेन साको से बनाए थु tela dakla so PhD da so lang nani tum hala tak ningkan ko an bag dolo la ki kem tang la dakla non ki do tang la तो तांग माने लगे निकान के प्लेंग पेला ningkan peng pelang di हां sita mila play ko sita mi rong la son lang ka be son se kaita nani tum kisun ti tong nang la tela non nang tum bangela nang tum la dakla so PhD long tha committee la son na long आवेदी जो थाना सेरा मंदी माने sita mi nang tum kisun a join di pen si हम को रंग पेन से बनाए la son se bonai di ta choi la te निगमेंट के होरिस Keramtang chitini pai pliani Bogajan Starins ke parlopon Lukhijan along Dipu Dilai Sorhiajan DDS ka cheleng atwar pi akung along thingpi aro ki thi ke khlo joksi ino James terang aphant Sorhiajan pen Lokhanjan an bite pen ke bang bom ahut men la su thingpi ke khlo duna joksi James terang abang areng hu supon nanglo James terang pen nangke bek bom bite registration number AS09 J0648 pusi pangthek pont lapen James bang nangke bek bom ahut sabik ki panglan pi jokes areng lukisus tami lan ahling tang telang lapen ki James terang alang li labang ki borjan MSc consensi ki parlo ji lang sorong amekar pusi pangthek pon James terang alang li labang ki borjan MSc consensi ki parlo ji lang sorong amekar pusi pachini pon ken wang bom lo ma la pero bang men na ko ndut la son lo yo ma nili bang ge break ta ro phai na dalo mane ke bang ge nili ta panglen 30 speed ta ve nili pu pen e lun nang lun bom system se pu bang bom ma ne ke da kan ma men thing pero nang krep run dar ma nili bang ge chingkoi lo la ne re ni pu so ge gari se ta me no lo ring hai bang la men ma control ne da lo son lo yo ma ge thing pi bang ge nili bhag e me plan jok nang ro re chelo Stamela gari bang ke eder lo gari khan bang ke nili men bang ke sik pu kitchen ko bang men ni na han bang che beside dun los me gari fana un eder lo sanjal lo एलिमेंट के nili men je staraไม่รอง nili rong jilang so that and then ko jilang so Pini Karbi Longri Abirta ban ki lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom